जय जगन्नाथ सांग मैंने आपको स्वागत करुँच मो लाइफ फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे आशा करछि आप मैंने बहुत मात्रा भल पाइबा देवे आउ सपोर्ट करेंगे जहाँद्वारा कि मो आगे वीडियो बनवाई चेष्टा करी भल भल वीडियो बनवाई गोटे भल लगे आप भल पाइबा देखिले सपोर्ट भी करेंगे आपने जापर मो वॉइस टे नर्भस हो कहूँ स्लोली स्लोली मैंने थंगे थंगे कहूँ मो कथा फर्स्ट वीडियो जेहेतु मत कथा भी कही आसनी ठीक है कैमरा सामना तो आपने जापारे से आप आशा करते आपने बहुत बहुत मात्रा भल पाइबा देवे फर्स्ट वीडियो को होगा संडे तो मुझे आज टे लेट उठी जेहतु संडे जेहतु कम ना से लेट उठी सारी एवं देखा गाधे आसिक खियापिया करवा खियापिया कलापर आज हूँ कड़े गोटे बुलायापी जावा जेहतु संडे कम ना टे बुलायापी जावा कहीं भाई सप्ताह सारा जमा भी टाइम मिलूनी मोर दुईटा भणजा भी रही से भी आज आसुँचे भी बहुत दिन है कहते सप्ताह सारा जब आम कड़े गोटे जा बुलापी कड़े जा कि मुझे कौन करी तो ये एरिया मुझे नुआ ये जगह विषय में किसी जानी बेस तो जेहतु सी आसो आज मोर जो बड़ भणजा सी गोटे जगह विषय जानती से आज बुलापी जीवु भावुँ टाइम आसीगला 10टा पाखापाखि तो फर्स्ट जाकि गाधे पलैसा तापर जा मार्केट जाकि सामान पत्र कौन किसी ना तो सामान पत्र टे नहीं आसवा तापर रोषेबास करके आसला खियापिया करके जहाँ करा करा ठीक है सांग मैंने जस्ट मुझे गाधे बाहर थी से मन पड़ा मो गाड़ीटा नजर गला मैंने गोटे गाड़ी गोटे केमी मानने बाली माटी जेहतु वर्षा हो भाई कम गला बेले काद माटी हो रही तो बहुत काद माटी हो बहुत गुड़ा माटी लगी भितर जेहतु संडे टे टाइम लगी 10 मिनट टाइम दबा सफा करवा अवस्थार जस्ट अच्छी आप देखुचे देखुआर थे पान तो नाला काली भाई ऑर्डर करी काली आसी अमेजन रू कभर करदेला सेफ रोचे बाहर जैसे रोचे गाड़ी भाई कहला गोटे कभर जाने ये सेफ वर्षा खरा हो देखिए तो कमी बाली माटी अच्छी भाई काद पूरा जबर ही अच्छे तो टाइम पूरा सुखिक अच्छे मटी पूरा गोटे धोया पड़ो देख भाई टाइम मिलती टे सफा करवा आज देखिए सामान केमी मैंने केमी अच्छी गाड़ अवस्था तो टे टाइम मिलती तो ये सफा करवा सफा होगापर आप देखा सफा होगापर आम बीच केमी देखा तो भाई गाड़ी है धुआ धुआ सजाई देखते मो अवस्था केमी तो गाड़ी सरला मो अवस्था तो एमती बाकी गाड़ी अवस्था देखो कमी कौन देखा मो बाइकटा तो एमती किसी देखा और गोटे कम अच्छे भाई पोछा पड़ो कौन पे न पोछले गोटे सब दाग रही जाए जानते तो पोछा पड़ो पानी दाग रही पूरा मानने केमी देखा जाए तो फर्स्ट अफ ऑल या कोल्ड स्टार्ट करवा धोइला भाई कोल्ड स्टार्ट करेंगे धोइला नुह जदि केत भी सका काढ़ुं आप गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करवा निहाती दरकार भाई देखी पार्थे केरला रजिस्टर 49 तो आम ये मोर जेहतु केरला रोज भाई भाई एटा मो सहित मो भाई भी रुहे बड़ भाई तो सी कि यहाँ जेहतु दुकान भाई पाखरे मुझे दूर को जाए से मो गाड़ी नहीं जावास कर भाई काद बहुत गुड़े होता धोईदेली भाई भी कहते धोईदे गाड़ीटा भल देखा से आज तो संडे टाइम थी से धोई देती गाड़ीटा और देखिए एमती टे भाई चलो जेहेतु सफा सुतरा रखा दरकार हाँ बहुत महंगा भाई गाड़ी धोआ सरला बर्तमान मुझे तो गाधे बाहर थी तो गाड़ी उठा मन पड़ा गाड़ी धोईदेली तो ए तो बहुत टाइम है जल्दी जल्दी जाए गाधे पड़ा आसपर आप सहित कथा भाई आसले बहुत गुड़े कम अच्छे आप कहते रोसे करा पड़ो तापर पुणी जा मार्केट जाओ पड़े हाँ तो फर्स्ट अफ ऑल जा गाधे पड़ा आसला आप सहित कथा तो सांग मैंने बर्तमान गाधुआ सरला जल्दी जल्दी रेडी हवा बहुत टाइम है तो मार्केट जावा पड़ो रेडी है
ରେଡ଼ି ମାର୍କେଟ ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଆଉ ବାହାରିକି ଏବେ ଯିବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ। ତ ଏମିତି କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି, କିଛି ପାଇଁ ବି ଖାଲି ସାର୍ଟ ଆମ ପୁଅ ପିଲା ରେଡ଼ି ହେବା 2 ମିନିଟ୍ରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ ଆମ ପୁଅ ପିଲା ନା କ'ଣ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛି ହେରି। ଆସିଲେ ଯାଉଛି ଦେଖିବେ କ'ଣ ମିଳିବ, ତରକାରୀ ଧରିକି ଆସିବା, ଆସିକି ବନେଇବା ତାପରେ ଖାଇବା। ସେମାନେ ୱେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭଣଜା ହାରି ଆସିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ବାହାରି ପଡ଼ିছে ଆମେ। ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖିପାରୁଛ ଧୋଇକି ଏମିତି ରଖିଛି, ପୋଛିନି, ଆସିଲେ ସଫା କରିବି। ସଫା କରି ପାଲ ଘୋଡ଼େଇ ରଖି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉନି ଭାଇ ମାର୍କେଟ। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି ରିଜେକ୍ଟଟା ଆପଣ କହିବି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉନି, ବୁଝିଲେ ତ। ହଁ ରିଜନ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ କହିବେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉନି। ଆପଣ ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆମର ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ରାସ୍ତାଟେ। ତ ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାଟା, ମୁଁ ଯାଉଛି ମାର୍କେଟ। ଏଇଟା ହେଲା ରାସ୍ତା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଗଳି ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମେନ୍ ରୋଡ଼ଟା, ୟା ପରେ ଏଇଟା ହିଁ ମାର୍କେଟଟା। ଯେହେତୁ କିନ୍ତୁ ଏଠୁ ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯିବା ପାଇଁ ଭାଇ ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦୂର ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଆଜି ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର କମେଇ କହୁଛି ନା, ଆଜି ଚିକେନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଣ୍ଡେ ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଚିକେନ୍ ଆଣିବା, ଚିକେନ୍ ଟିକେ କରିକି ଖାଇବା। ଭାଇ ଚିକେନ୍ ଧରିଲି, ଚିକେନ୍ ଧରିକି ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ତ ଭାଇ ଗରମ କେତେ ଏଥର ଟିକେ ପାଗଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ରହେ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଝାଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଲେମ୍ବୁ ସଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଥଣ୍ଡା ମୌସମ ଏଠି କେରଳାରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ମୌସମ ରହୁଛି, ହେଲେ ବି ତଥାପି ବହୁତ ଗରମ ତାପରେ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ସଡ଼ାଟା ପିଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ଅଛି। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ପାରିଲିନି ଯେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ରହୁଛି। ରାସ୍ତା ଯେହେତୁ ଖରାପ ଅଛି, ଟିକେ ରାସ୍ତାରୁ ମାନେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନା ହେଉଛି ସେଠି। ତ ସେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତାଟା ପାଖାପାଖି 3 ଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଯିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା। ତ ସେଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନଥିଲି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉନି ବୋଲି। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଯାଉନି ଭାଇ, କାହିଁକିନା ଚାଲିଗଲେ ଆମକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ ଯିବା ଆସିବା। ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯଦି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ 3 କିଲୋମିଟର। ତ ସେଥି ଭିତରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭାଇ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ, ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ଲାଗେ। ତ ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଯାଉନି, ଚାଲିକି ଯାଇ ଧରି ପଳେଇ ଆସିବି। ତ ଏଠି ଆମର ହେଲା ଚିକେନ୍, ଯାଇକି ବନେଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଆମର ଭଣଜା, ତାପରେ ସେ ଖିଆପିଆ କରେ, ଖିଆପିଆ କଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ରୁମ୍କୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାଇ ଦେଖୁଛି କେରଳାରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମର ସେଇଟା ପଣିସ ଭାଇ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଡ଼ିକି ଭାଇ ପଚିଯିବ ପଛେ କିଏ ଖାଇବେନି। ଆପଣ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ସବୁ ବଢ଼ିକି ରହିଛି। ଇଆଡ଼େ ଭାଇ କେହିମାନେ ପଚାରନ୍ତିନି ପଣିସ ହଉ, ଆମର ତ ମିଳିଥାଏ, ଆମର ତ ଗାଁରେ କିଣିକି ଖାଆନ୍ତି ପଣିସ କିଲୋ 60-70 ଦେଇକି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭାଇ ପଚାରନ୍ତିନି କିଏ, ଫ୍ରିରେ 4-5 କିଲୋ ମିଳିଯାଏ, ହେଲେ ବି କିଏ ଖାଏନି, ତଳେ ପଡ଼ିକି ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରେ ବି ଏତେ ଜୋରସେ ଭାଇ ଖରା ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଝାଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ମୁହଁରେ, ତ ଏତେ ଜୋରସେ ଖରା ହେଉଛି। ତ ଗାଡ଼ିଟା ଭାଇ ଆସିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆଉ ପୋଛିବା ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି, ବୁଝିଲେ ତ। ତ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଯାଇଛି, ବାସ୍ ଖାଲି ଖରା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଘୋଡ଼େଇଥିଲି ଭାଇ ଗାଡ଼ିଟା। ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ, ଗାଡ଼ି ଭାଇ ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବା ଦରକାର ନା। ତ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ କଭରଟା ଭାଇ କାଲି ଆଣିଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭାଇ, ଘୋଡ଼େଇକି ରହୁଛି। ଖୋଲା ରହୁଥିଲା ଭାଇ ଗାଡ଼ି, ଏବେ ଟିକେ ରହୁଛି ଖାଲିରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଭାଇ ଝାଳ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଟିକେ ଅନ୍ କରିବା। ବହୁତ ଗରମ ଭାଇ, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ସତରେ କେରଳା ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି ଭାଇ, ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ନାହିଁ। ପିଆଜକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲି, ପିଆଜ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ତରକାରୀ ବି ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ଏବେ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି ମାର୍କେଟ, ଏବେ ଯାଇକି ଆସିଲି ଯେହେତୁ ଭାଇ ଗରମ ଦେଖିପାରୁଛ କେମିତି, ସେ ଗରମରେ ଆଉ ଯାଇପାରିବିନି। ସିଆଡ଼ୁ ମୋର ବଡ଼ ଭଣଜା ଅଜୟ ଆସୁଛି, ତାକୁ କଲ୍ କରି କହି ସେ ପିଆଜ ନେଇକି ଆସିବ। ସେ ପିଆଜ ନେଇକି ଆସିଲେ ହିଁ ତରକାରୀ ହେବ ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ହେବନି। ତ ଆଉ କିଛି ଟାଇମ୍ ଭୋକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳେ ମୁଁ କିଛି ଖାଇନି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ
ଟିକେ ଭୋକ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହର୍ଲିକ୍ସ ଗୋଟେ ପିଇଥିଲି ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଆମର ଜୁସ୍ କୋଟ୍ ରହୁଛି ସେ ଜୁସ୍ଟା ଗୋଟେ ପିଇକି ଆସିଲି। ତ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗୁନି, ସେ ଆସିଲେ ପିଆଜ ନେଇକି ହିଁ ରୋଷେଇ ହେବ ଭାଇ, ରୋଷେଇ ହେଲା ପରେ ଖାଇବୁ, ତାପରେ ଉପରଓଳି ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯିବୁ ଭାଇ ବୁଲିବ। ଏବେ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଯାଇ ହେବନି, ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମର ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଭଣଜା ଆସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲି ସେମାନେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ କ'ଣ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପଚାରିଛି ହେଲା। ତୁ କହ କ'ଣ ଦରକାର ଚିକେନ ଟେ ହବ ଚିକେନ ତ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଉଛି ହେଲା। ଏଇ ୟା ନା ଅନନ୍ତ, ୟା ଡିମାଣ୍ଡରେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଲା ମୋ ବଡ଼ ଭଣଜା ଅଜୟ। ତତେ କ'ଣ ଦରକାର କରେ? ଚିକେନ ତରକାରୀ ସହିତ ପଖାଳ ଭାତ ମାନେ କଷା ଚିକେନ କଷା ଦରକାର। ତ ଚିକେନ କଷା ବସା ହେଇଛି, ତ ଚିକେନ ତରକାରୀ ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ବାକି ଚିକେନ ପଖାଳ ତ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, କାଲିର ପଖାଳ ତ ଅଛି, ୟାକୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ଗରମ ଭାତ ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଇଦେବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଖିଆ ପିଆ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଇଏ କହୁଥିଲା ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିବା ଯିବା ବୋଲି। ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୋଲି କହୁଥିଲା ଆଜି ତ ଟାଉନ କୁଆଡ଼େ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବୁଝିଲେ। ଇଏ ଜାଣିଛି କୋଉଠି ଟାଉନ। ତ ଟାଉନ ଦେଖିବା ଖାଇବା ସରିଲା ପରେ, ଟାଇମ୍ ହେବ ଯଦି ଯିବା, ନହେଲେ ତ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ବନେଇବା ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଆଜି ଖାଇବାରେ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବା ବନେଇବା ସରିଲା ପରେ ଯିବା ଆଉ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାହାରିଛୁ ଯିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସେଇଟା ବେପୁର। ତ ବେପୁର ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିଛୁ। ତ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମୋତେ ତ ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଭାଇ ଯିବା ବୋଲି। ତ ଚାଲ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ହଉ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଯାଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବି। ମୁଁ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଥର, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥର ଯାଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିବା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ଏବେ ମାନେ ଯେଉଁ ସକାଳେ ଦେଖେଇଥିଲେ ରୋଡ଼ଟା, ସେ ରୋଡ଼ ଉପରୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ଗାଡ଼ି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠୁ ବସ୍ ଧରିକି ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବେପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସେଇଠୁ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ 15 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବସ୍ରେ ବସିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖେ କେମିତି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା। ଇଏ ଆମର ଅଜୟ, ଆଉ ଇଏ ଆମର ସାନ ହିରୋ ଅନନ୍ତ। वाह कहीं यार अनेक हंसी दो, वाह क्या मुस्कुराहट। तो सांग मैंने आम बस बसला टाइम देखी पार्लुनि, कहीं बस बहुत गहली थी, देखी पार्लुनि। तो आम ओल्ल पड़ू बस बर्तमान पाखापाखि 10-15 मीटर चलिए जावाक पड़ो समुद्र। तो सांग मैंने देखते आम बर्तमान आसलु पाखे पहुँचलु। बर्तमान आम देखे जे रास्ता केमती गोटे समुद्र मझीरे माने समुद्र मझी अधा समुद्र पर्यटन अच्छे से रास्ता देखिए गोटे। देखिए जिते सफा सुतरा कर रखुन गार्डर बीच गोटे मुझे बहुत गुटे बीच देखी, कि सफा सुतरा न था लोक मैंने भी अलिया आवर्जना कर रखुन सब ये घूमने के लिए आए हैं, घूमने के लिए बोट में बहुत बार घूमे, बोट रे बुलिया कहते कि फलाने पूरा ठकन बुझे बिहेवियर भल भाई यार लोक आम सियाड़े बहुत विचार करें, कि पार्क पिला लोग पार्क खेल देखिले पिला नहीं ना, वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो जय जगन्नाथ आम आज पड़ा आसिलु बीच, तो आपण मैंने देखे। तो सांग मैंने आम आसी बीच रे पहुँची जाइए। भाई ये सब सुविधा अच्छी, कि गोटे जिन सुविधा ना गोटे खोलार कौटी बाथरूम ना, रूम एपर्यंत टे माने ये कर बाथरूम ना, बाथरूम जाना बहुत असुविधा भाई। ये तो आम कर तो बाथरूम थे भल होता, बाकी बाथरूम तो ना गोटे गोटे फर्स्ट देखिए बाथरूम जाओ पड़ो, तापर किसी गोटे कर समुद्र मझी पर्यंत गोटे रास्ता अच्छी कहते। तो ये देखो से रास्ताटा टिके सनसेट होगा टाइम आम जा गले से भल लगे खरा बहुत हो सनसेट एवं भी हेनी, टे सनसेट होगा टाइम आम गले भल लगे। सांग मैंने आम आस पहुँची जाइए ये बीच रे। आप देखी पारे आम बर्तमान बीच पाखे जो पत्थर बंधा अच्छी से पत्थर साइड में बस यहाँ आहरी पाखापाखि आधा किलोमीटर पर्यंत जाइए लंबिकी, कि आम ये आरंभ अच्छु बर्तमान टे सनसेट आसो, सनसेट देखापी से लास्ट जो भल लगे।